Double L. Ngiyanilotshisa babukeli be-Dope Hot and Fresh. Ngingu-Christina Thwala Mahlangu, ngibelethwa kwaMahlangu. Ngila e-extension 2 eMhluzi eMiddelburg. Ngimuntu oliNdebele ngokubelethwa. Ngatjhadela kwaThwala laba maswazi khona ngebhadi babuthwala sekadlule ephasini. Ngimuntu ophothelako noma ogwalako. IsiNdebele engingaso la ngibelethwa khona, ngibelethwa nguMahlangu noNamthweni. Umsebenzi engiwenzako ngokugwala nokuphothela. Ukuphothela siberega ngomncamo. Ukugwala siberegisa ipende eyi-fabric paint phezu material. Khulukhulu ngiberega ngamateki, ngengcoko nje nama-materials athi like mhlambe izinto njengemarogo womshado nabaletha i-material bese ngiyayigwala. And then bese umncamo zinengi izinto esizenzako ma-tradition like abantwana nababuya esikolweni samaNdebele ukuthomba, ukuwela. So i-tradition le isetshenziswa khulu kibo nababuyako, kumbatha bomma, kumbatha bobaba, kumbatha amasokana ngendlela yabo uma isizini ifikile noma isikhathi sokuthi kuyiwe engomeni. So zizinto khulu engingazo engingakhange ngabereka mina ngathoma ukwenza umberego lo ongenza ukuthi namhlanje ngizithole ngila. Ngithokozela khulu futhi umsebenzi wami nguthokozela mina before ngizokutshela abanye abantu ukuthi bawuthokozele noma bazowubona bona uphuma la ngaphakathi. Umsebenzi we-talent noma umsebenzi wokuphiwa akusindaba yokuthi uzokuya esikolweni, akusindaba yokuthi uzoyokuthwasa o mhlawumbe wenzeni. Lento nawe uyazi, uyibona nase ukhula njengami nje ngiyibone sengikhula ukuthi kuhle musi into engingiyo nasi ngoba nanoma ungathi wenza ini yona nase ukhula kula ibonakala khona ukuthi kuhle ngiphiwe into le. Ngoba umsebenzi lo usuka ngaphakathi ekucubukeni kwezibilili zakho, ukuthanda, ukuhlonipha, ukunikela isikhathi sawo, ukuwenza ukuthi abantu nabawutholako bese bayawuthokozela. Ubona ngani ukuthi bawuthokozela? Ngokubuyelela icustomer li-1 noma iclient li-1 libuye noma litshela abanye kusho khona ukuthi bayawuthokozela ngoba nakade ahlulekile noma abone ukuthi awukho esimeni lesawufuna ngakhona bengeke akwazi ukutshela abanye abantu. So ngiba mnandi noma ngizizwa ngithokozela wona umsebenzi wami lo ukuthi abanye abantu nabobonako nababuya back kimi and nanoma babuya kimi baletha abanye abantu kusho khona ukuthi iyangigcugcuzela lento ukuthi ngiyo le ndaba engiyenzako. Ngifuna ukuyenza ingabi ide khulu. Uma uNamthweni ubotshiwe, igama lakhe ngubotshiwe, ubekade aluka amacasi ngikhuluma ngemat lenzwa ngotshani, ama-grass mat, bese enza nomncamo lona kuvele njengoba ngisho ngithi nakwela ingoma kwenziwani angadane ngolwani enza konke. Bengimuntu ke ohlala eduze kwakhe, bengimuntu ke njalo ngithatha ama-off cuts lokho kusele ngisebenzise khona ngisesemncane. Leso sikhathi leso bengina 7 years. Ngiyazikhumbula ukuthi bengina 7 years ngoba ngithena ngene esikolweni. Mina ngangena ngina 11 years esikolweni. Ekhaya thina nakade umncane bowulusa abakhulu baye esikolweni. So ngesikhathi leso before ngiyokulusa nami noma ngibuye esikolweni ngihlala eduze kwakama ngicala ukuthi wenzani, ngenze lokhu and kwaba buhlungu ukuthi ke nenaliti zazingekho leso sikhathi. Uthole uthatha ilithi lomthanyelo isigodo wenze inaliti uyicreate. So kula ngizibona khona namhlanje ukuthi lento le kusho ukuthi ukusuka kwayo le bekuyinto ekade isiphiwo kimi. Ngichubeke njalo ke ngiye esikolweni, ngicede esikolweni i-matric yami ngiyicomplete, ngisemshadweni, ngithome ngithi ngiyokufuna umsebenzi ube khona kodwa ungahlali kimi. Nangibuya ntambama nangibuya ukumaketha noma ngibuya mhlawumbe ukubamba ama-piece job bese ngichuba lo msebenzi. Kanti kula ngibona khona ukuthi no indlela ngathi iba la
Kwathi ngo-2001 ke ngase ngithoma i-business lami leli ke ngokusemthethweni, not ukuthi liregisterwe but ngokusemthethweni ngibe nokuthi ngiba nama client. So bengisebenzela le endaweni bathi Little Elephant indlovu encane ngebhadi ke yacha ke ngo-2018. Lokho zange kungenzeke ukuthi ngifadalale noma ngijame. Ngo-2018 ithena ichako sachubekela phambili, that is why noma ingakho namhlanje ngitholakala sengila. Ngithe ngo-2019 ngayiregister ke yaba semthethweni icompany yami. Igama lecompany yami iKhanyisani Bomma Trading. iKhanyisani Bomma isukela kuphi? Umntana nami the time ngimbeletha ngo-2003 ngabona ukuthi i-technology le nasesikhuphuka siya le ngathi ibabudisi, ngathi mina angizofika noma lapho noma ngingafika but ulwazi oluningi angizoba nalo lonke. Ngathi umntwana nami lo ngathi ngukhanyisile. Amaphupho wami ukuthi uKhanyi akwazi ukuthatha ilight alibeke phezulu kwetafula and then akhanyisele abanye abomama abancane abesezawo njengami. Ngilo legama leli langenza ukuthi ngithi ngikhanyisile. Kuyile wenza lento ekade ngiyenza kuma, wahlala la nami zange ngibe naleso sikhathi sokuthi ngimfundise, kodwa yena wakwazi ukuthi azifundele nanjengokuthi mina ngenza njani kuma. Wafunda ufunda nje ngapha ubambe nendaba lezi technology. Ngimfunda umntana nami yazi ngelinye ilanga ibusiness lami la ngizolibona liso. Ngikhuthazwa umntana amathi mama ngizokukhula mama ungawari. Ngithi mina yazi kube ngithola umuntu ozongisiza athi mama ngilinda ngikhule. Ngalinda 2003 tot kwaze kwafikelela namhlanje njengoba ngila ngilindele ukuthi athi nakakhula bese uyangisiza. Ngizibethe isifuba ngaye and ukuthi angisize i-social media yakwazi ukuthatha umsebenzi wami wangiregisterela necompany zonke izinto eziningi nje ibusiness lami khe ngisho ngithi liranwa nguye. So iKhanyisani Bomma ikwazile ukuthi namhlanje kunabanye before ngizokuthoma ukufundisa iclass, ngine class la kimi ekhaya nginamalanga ayi2 engifundisa ngawo ngolosibili nangolosithathu ngiyazinikela ngibuyisela lokho emphakathini. Akunamali ezako kimi engibhadelako, ngifundisa mahala. Ngifundisa 3 hours, ngithatha isikhathi lesi emsebenzini wami i3 hours nakusasa i3 hours bese bomama laba ngazama nokuthi ngithathe umncamo okhona ngibafundise. Bakhona sebakwazi nokuzenzela zabo njengoba ngibuya ku Rent Easter show namhlanje. Ngikhuluma nje abanye bakhona ngibathengiselile bayakhona abanye bakhona khulukhulu ngapha ngemncanyeni ngapha ngakusindebele sokugwala kuba difficult nyana because indaba zokuthi mhlambe into le ifanele isuke emzimbeni noma egazini lakho, but kunjalo asingadebeseli sithi lezi zinto fanele zisuke egazini. Na ukhona ukuyenza into yenze. Ubaba Mbeka athanda ukuthi selonka into ingakatshela ukuthi angiphumeleli ngamanye amagama kufanele ukuthi uye phambili unless ikutshela ukuthi angiphumeleli. Manje lento le yangikhuthaza olesi ukuthi kusho ukuthi sonke ngakakhulumanga nami ngizobatshela njalo and bayazi vele groupini ukuthi siyesikhuluma nje ngithi ubaba uhlala athi. So izinto ezinjengalezi zifuna ukuthi ube nesibindi and uthi unesibindi njalo i-challenge ke yona ke izokuhlala ikhona mara uba nesibindi sokuthi lento le ngifuna ukuyikhipha and mangiceda ukuyikhipha angiyoba ngedwa ngiyoba nabanye. So banengi esengibafundisile ngaphandle abanye bazijamele. Nginomama ohlala S24 uyakwazi ukuzijamela so yathengisa. Nginomama ola extension 2 uyakwazi ukuthi ngabathoma phasi ngabafundisa babekezela namhlanje bayakwazi ukuzikhiphela zabo izinto. Abasangibuzi ezinto eziningi ngoba sebanolwazi. Selihlasile ngilithomileke ekujoine even amunye intombazana nayo we disability nayo uthe uyajoinile. So sichubeka nje until ngo-August bese ngiyayimisa then bese ngithoma next year ngoba kusuka isikhathi esikhali khulu for ama customer kusukela ku-August, September, October, November, December ngoba kusuke kusikhathi lesi seminyanya. Ama challenges amanye engihlangana nawo mina nasisebenzisa umncamo, sisebenzisa imincamo eyahlukene uma sifike endabeni yequality. Siyazi mu South Africa ukuthi
inazi izinto ezi-original but kunezinto eziyi-fake ezilethwa ngabanye bezizwe ngaphandle bese thina sibona ukuthi ngathi zilula ngeprice ekugcineni kwelanga bese zidamage noma zibulala ibusiness lami noma ibusiness lakho uzozisebenza njengomncamo kunomncamo we-fake uthi usebenza ngawo nje ukhamba uyaphuka noma ungawuchifta uchift mara nawuceda ukufaka lapha kulento lokuceda ukuyenza na kanjani izoyidabula lento ngoba uyaphuka wona awukho original so original lo uyadura wona kodwa ekugcineni kunako konke into yakhona ilasta ayikho into ongayenza ngoba is original so sihlangabezana nokuthi abanye basebenzisa uncamo lo originally bese bathengise nge-cheap price noma ngenani eliphasi ngoba ba-understand ukuthi nabo bawuthenge ngenani eliphasi so lokho-ke mina akungithusi ngoba into engiyaziko ukuthi ekugcineni kwelanga yami into iwina ngoba iyi-original and nalama-client nawo sesithoma ukuwabona ukuthi uyafika akubuza ukuthi le wayilele le wayi ibe machuzuchuzu le umhlalo bakhona wayibungalingani bese-ke mina kangisabiko because angifuni ukuthi ngidefende mina ngidefenda equality ekhona kulomncamo basithengisela wona so enye i-challenge i-marketing yethu siyamaketha kuphi na kuphi siyahlangabezana nenkinga zokuthi mhlawumbe uthola ukuthi awusizakali ngendaba ye-marketing kokunye awukhona ukufika lapho uthola ukuthi awunama mhlawumbe ama-requirements ukuthi ufike lapho kuleyo ndawo leyo but-ke kokunye siyasiza isida ngoba iyasisondeza ezintweni ezinjengalezo ama-challenge akhona and i-challenge iyipilo ehlala ikhona wonke malanga ilanga nelanga uyahlangana ne-challenge sometimes wenze into noceda ukuyenza leyo nto leyo uyikhambisa afike lapho bese ngishintshile ngithi hayi ngibone enye ngapho bani uyenzile ngapha but uba nezindlela zokudila ne-client ukuthi lingaphumi la lilimele ukhuluma nalo kuhle i-client noma wenza sure ukuthi liphuma liyokulanda amanye ama-client ngendlela ofanele uphathe ngayo wona ama-client angithi siyawazi ukuthi bathi soke isikhathi i-customer lihlala li-right nanoma li-wrong awuvumelani ne-statement loku sokuthi li-wrong ulibone ukuthi li-wrong wenza sure ukuthi ekugcineni kwelanga uzokuthola ukuthi i-customer liphuma la seliyakwazi ukuthi likwamukele lokhu okwenzekile injongo yami nginje iphuma ngaphakathi ukuthi umsebenzi lo engiwenzako kuwenza ngoba ngifuna kubenefit nabanye kula ngisho khona ukuthi ngithi ikhandlela noma ikeresi siyibeka phezulu kwetafula ecompany yabo mama ukuthi wonke umuntu abone awuboni ngaphandle kwelight awuboni ngaphandle kokukhanya ukukhanya kukuphi ke kula emthonjeni wezandla zethu umkhumbulo usuka uthatha into umikisa ezandleni bese kuyakhanya so abantu kufanele ba-understand noma ukuthi isimo sinzima isimo singasinzima kodwa kufanele ukuthi ngiye phambili manje ikhanyisani bomma izama ngawo wonke amandla ukuthi kusasa namhla kuthiwa abanikazi bekhanyisani bomma abasekho ikhandlela noma ikeresi ihlezi phezulu kwetafula iyokhanyisela abanye abantu abatsha abangakhohliseki ekutheni ukuthi umsebenzi we-art noma umsebenzi we-craft noma umsebenzi wezandla awunamali izani nizokubuza mina angikhulumeli abanye bazazikhulumela nabanye ngithi mina izani nizokubuza mina ngikhulisa abantwana bami ngawo lo msebenzi lo 22 years ngurana lo msebenzi lo angizange ngasebenza omunye umsebenzi ungenzelile one imali ikhona imali la uma usebenzisa ingqondo why ngithi khona ngikhone njani mina ukusurvive noma ukuchubeka ngenze impilo ibe ngcono ngoba ngizikhumbula kuhle ukuthi angikaze nangelinye ilanga ngijame estradeni ukuthi ngithi hayi namhlanje anginakudla ngihlulekile ubaba kwami ungishiye unyaka lo mina ngiyenza 20 years adlule emhlabeni wangichiya ngingasebenzi wangichiya ngiyi-single parent ngikhulisa abantwana ngingedwa namhlanje ngiyazibuza ukuthi ngidlule njani ngokubekezelela ibhizinisi lakho umsebenzi lo wona uma ubekezelela unemali and ephinde futhi ungacala imali kuphela
oqale ukuthi i-economy yethu ye-South Africa iyakwazi ukuphakama ngalo msebenzi na. I-economy yethu nababala lapha ama-statistics wokuthi namhlanje lehlile likhuphukile, wena uzizwa njani? Vele mina ngizizwa kumbi kwesinye isikhathi, ngizizwa kabuhlungu nabathi hayi i-economy yethu la South Africa seyehlile. Ngithi ngikuphi? Ngizibuza mina ukuthi ngikuphi mabathi yehla. Fanele ngiphushe ngamandla ngamanye amagama ukuthi ikhuphuke. Mayiceda ukhuphuka ifika kule level leli ithola abantu abasha bayikha. You know into evele ngisho ngithi ebusinessini kufana ne-relay. Uyabona esikoleni besithi nasigijima i-relay nomunye uphethe isigodo lemuva, kuna 4 phambi kwakho. Amine kuna 3 wena ungwes4 usemuva, uyayithatha uyinikele omunye. You know le nto iyangimotivate. Uyithathe uyinikele omunye, omunye ayinikele omunye, omunye ayinikele omunye. Naniwina nonke noyi4, mara kusalako lo uzozibona ngathi usemuva. No, sonke siwinile. Lo ubenefite ngalo, lo ubenefite ngalo, lo ubenefite ngalo. So i-life injalo empilweni, nomsebenzi unjalo esiwenza kufuna ukuthi kube i-relay. Bantu abatsha siphethe isigodo, izani izosithatha. Kuthe ngisesendleleni and then nga-attenda i-tourism based department yaka tourism based yasimikisa eCape Town ngo-2007 and then ngaphinda futhi ngaya ku-Indaba Durban ngo-2016 lapho ngabona ibhizinisi likhona nje ukuthi kwesinye isikhathi imali iyasihlula ukuthi ayifiki ukuthi ungakwazi uphinde uziyele wena ngecompany yami sesengakafiki lapho, kodwa ngiyafisa ngokuya kwami ukuthi ngingazithola ngiku-Indaba Durban ngoba le uhlangana nabanye abantu bangaphandle, niyakwazi ukuhlanganisa eminye imisebenzi nabanye abantu, so lapho ngabenefita kakhulu emkhumbulweni nami. Kokunye indawo engizikhambile noma ama-event akhambile kuma-exhibitions khona cha wona ke ngiwakhambile maningi kangangokuthi angibeke ezingeni lokuthi ngibenefita i-information kwezinye zezinto bekade ngithi ngiyazazi ngingazazi. I-exhibition la uyenze khona unga-expect ukuthi yokuthengisa phela, but expect ukuthi at the end of the day noma egcineni kwelanga uzokuthola i-marketing, uzokumaketha umsebenzi wakho. So ngikhuluma nje ku-Rand Easter Show eJohannesburg, sengibuyela kwesi2 kwala last year ngile na this year ngile ePilgrim's Rest ku-gold penning ye-association, ngibuyela kabili ku-Inipos, ngibuyela nje next ngoJuly phinde futhi ngoJune ngiyabuyela kwesi3. So zinengi la ku-attendwa khona abo 16 June ngiyaya nje, zinengi ama-event engwa-attendile local la kumasipala, nationally, even ku-province. So nanoma ngakaziphatha ngaphasi ngizibale zonke, but zona ngiyekhulu kizo njengamanje besile ku-Inipos isithethe yasimikisa sizokwenza i-combination yokuhlanganisa abantu bangeJohannesburg nebangapha baku-rural area basemadrobheni nalabo abasendaweni zasemakhaya. So sizama ukuthi bangale nebangapha sibone ukuthi kuhle kukuphi la abanye badinga abanye khona. Ngikhuluma nje ngomhla ka-11 bazabe bala kimi, sizochubeka basusa abangale bezala bazokuthola ulwazi lwami enginalo la ngoba nathi sile sathola labo ngale. So maningi ama-achievement engibe nawo eziningi zezinto ezenzakalako zenzeka uthola ukuthi wena awuboni ukuthi lokhu ukuthi ngiyakubenefita. Then ngithe ngo-2007 ngahlangana nomunye ubaba, ikhampani yakhe yisiyabonga, ubuya eNetherlands then eAmsterdam. So igama lakhe nguFred Con. Manje ngisamenzela ama-product awafuna. Unyaka nonyaka ngenza ama-key holders ngiwathumela kuye unyaka nonyaka. Inamba yakhona iba plus minus 400 njalo. So from 2007 njengoba ngikhuluma namhlanje sisasesoke sinaye, so ngine client engilisupplielako le eNetherlands. So maningi ama-achievement engiye ngaba nawo and ngiyamthokoza uZimu ngokuthi angibeke kuleli zinga. La endabeni yomncamo njengoba bese ngichaza lapha phakathi ukuthi kunama-key holders anjengalawa, la ma-key holders wabona uDoli and then siyawaphothela siwathoma phasi inengi imaterial ela, uyabona newaya ikhona, mncamo lapho ngaphakathi kunezinye zezinto esizisebenzisa la uthola ukuthi sizidobha edustbin, wena uzilahlile thina siyazidobha senza imali. And then bese la ngaphakathi utshani sibithola kuphi la kutholakala ko endabeni. So
ngiye ngathola ukuthi ngikwazile ukumaketha i-stethoscope sami ku RSA Med ku Pratu South Africa, and then ngikhuluma nje kune order elinye elingenile elisho ukuthi ngibathumezelele abo doctor bethu bayakwazi ukuthi basupporte. Siyathokoza ngalokho. And then bese izingubo zona azina gender. Nakuna njengoba nangisho ngithi isikolo nazingenile sabantwana ababesana bayayisebenzisa, bomma bayisebenzisa, kuyachatwa iyasetshenziswa, kuyiwa emnyanyeni wokuthomba thina iyasetshenziswa. Le ngubo le mawuhlala unayo noma uhlala uphothela, hayi zonke izinto zikhamba kuhle. Amateki ukuwagwala kuthatha isikhathi ukuthi fanele usebenzise umkhumbulo wakho ukuthi umgwalo mawunje uhlanganyela noma ufanisana nengubo, ngoba amakhala esiwasebenzisako esindebeleni awahlukani nawafika emgwalweni. Lena njengapha le ngapha net ukuthi imaterial esisebenzisako iyahluka, ngapha sisebenzisa umncamo, ngapha sisebenzisa umgwalo. Na ungatsheja kuhle la konke kuyafana, icanvas uyakubona konke kuyafana, ngoba kuyinto amandebele thina amakhala akhanyako noma abright esidume ngawo. Imithanyelo, amadondolo nje zizinto eziningi esizenza kingholwani. Njengengoma la kwami, hayi ke ngengoma navani welile thina vani sithi ilotho ifikile, ngoba uthola abantu bagijima ngalendlela yokuthi nomunye ufuna lo. Ngingakho ngifuna ukuthi abomama sibe nokuphathekako, sibe nokuthi uma kufika isikhathi sama order, igroup wami ngihlale ngitshela ukuthi nakufika iorder ngifuna ukuthi sonke sihlanganeni, sihlanganyele umsebenzi oyi-1, bese sisuse le into ekuthiwa ukatsi uleleziko. Akazokulala ukatsi eziko as long as nanoma uthola ukuthi uzubunzima kangangani, ukatsi siyamsusa etafuleni ngawo lo msebenzi lo. Okusala ko ngiyatsho ngithi umsebenzi lo unemali, and fanele sizichenye noma sibe sizicugcuzele thina ngaphambi kokuba kuzabanye abantu. Uzichenye ngomsebenzi wakho, noma ungaba Sotho, noma ungaba yiSpedi, noma ungaba ngiyiphi culture, mara ekugcineni kwelanga lakhona sibabantu singamanguni sisonke, noma singama South African sisonke. EAfrika sisebenzisa izinto the most ezinje, asingahlulwa ngabanye abantu bangaphandle basitholela kithi, basithathe sithi basithathele umsebenzi. Asusukumeleni bawuthatha ngoba sirelaxile, bawuthatha ngoba asiwunakekeli. Asinakekeleni umsebenzi wethu nanoma ngiyiphi noma ngiliphi isiko, nanoma mhlambe ngiyiphi inhlobo, nakekela into yekheni. Mina njengoba nginakekela isindebele sekhaya, nakekela esakho nawe isikheno sakho. And then bese le idzila siyenza ngendlela yokuthi angithi kade ikhopha noma kade isimbi ekade igcokwa bomma, uma vele nami kade ayigcoka. And then okwanje ke izinto the more zikhamba zishintshe endleleni iba ngalendlela leba yiplastic. Bamangala abantu abaningi ukuthi kanti yenziwa njani, siyenza ngalendlela le. So bamangala kanti ukomu ingakhoni, sifaka kanjani kungendlela engakhona, bese uyakwazi ukuthi uyifake bese ibonakale ngalendlela. So lokhu kumacuba, lokhu ala sidla khulu ke la ke nakwele ingoma la. Hayi ke lana net indoda engenako lapha endleleni or umama ongenako la endlini sesiyazi ukuthi uzokufuna into ezinga, akaphumi langa ngayiphathikele, ngoba isokana nesokana libonakala ngale ukuthi uma libuya ukuthi le licedile ukugcina isiko lekhabo. Siyafika ke kezabomakoti nabomkhwenyana, ama main table abomakoti siyeswenzele ama decorations, i-cutlery nje zinenge, ezinye zama-tray, ezinye zakhona zibi khona la e-shop because sizenza ngama-order. Esikhathini samanje ke vele sesisebenza ngama-order ngoba umsebenzi wethu umningi. Ama-basket lawa ke wona njengoba anje ukwazi ukuthi ube nawo la, nake njengamanje vele vane ngawathengisa esikhathini esiningi. Why? Ngoba ngiyazi ukuthi nakuthiwa kunomshado lapha bayawafuna, nakuthiwa imali yakho uhlale unayo, ihlala njengoba lihlelila nje lihlala lenze imali. Wena nolibona lapha emangweni oribaliskalis, wena ulicabangela ukuthi imali li generate kanjani njengoba linje. Ngikhuluma ngaleli angazi ngelanini leli, ngicabanga ukuthi leli rana 15 years. So lokho lisa generate imali nanje lithi ngiyalivuselela. So ngizama ukuthini, ezinye zezinto ziyalahlwa thina sizidobhe senze imali. Lokho kuzingholwani, ingholwani zabo make lezi
njengoba zikhamba nga2 zingeza bomma asele bendile, bese size kulezi ngezabentazana asele bathombile. So ziyahluka, lezi zikhamba nga8 4 ngapha, bese lezi zikhamba nga2 zabomama 2 ngapha. So nje nanibona izinto zinje zimbatho zethu esizigcokako thina amaNdebele nasenza iminyanya nanoma sigidinga amanye amalanga like abo heritage. Lokhu kumaraso agcoka khulukhulu bomakoti uma bagcoka amaroko lawa angwamaroko njengoba anje, bese uthi kulawa anje agcokwa nasele bamechisa, ngoba izinto zanje zikhamba sizihlanganisa namakhala akhona. Umunye athi ngifuna ukugcoka ngendlela eso, so siyakuvumela nakho lokho ukuthi umuntu agcoke ngendlela yena azizwa ngayo, ngaphandle kokuthi sithi la yisiNdebele njengoba sinje une right noma unemvumo yokukhetha ukuthi mina ngifuna ukugcoka into enje, bese siyimechisa ngaleyo ndlela leyo yamakhala asuke afunwe nguwe. Then bese izigcoko engizenzela bobaba ziba ngalendlela eso. Uyabona, akhe ngisho ukuthi ubaba ugcoka isigcoko, umama uthethe lakhe lapha, then baba uphethe idondolo, then nje umbethe ingubo. Uma nabavela lapha babona abantu abajamele lelo kanje leyo, mhlambe labo bantu besiNdebele or umhlobo wamaNdebele or umhlobo wabeSuthu, ngoba ubonakala ngomgwalo ukuthi lo umhlobo bani. Omunye nomunye umuntu unento yekhabo ayisebenzisako lo kanje emhlobeni wekhabo. So isiholani lesi sisezingeni eliphezulu, ngiso ke njenganje nge-social media bathi siya trend lesi nje, azihlali zikhona ngoba umnyanya nomnyanya sizenza ke kwesinye isikhathi sibe nazo for ukhayaris, asifinyeleli lapho kwesinye isikhathi ngoba kuzizinto ezitrendayo, into etrendayo, into egijimako, into ekhambako. Ziholani ezigcokwa bomma lezi eziso. Unompophi lo onje ujamele umama owende emaNdebeleni, noma ngaba mhlobo omunye mara wafika emaNdebeleni uthola nasi imbatho leli elichoko ukuthi sekangumma wemzini othile, sekaphumile ekhabo. Uyithola ekhabo lendoda lempahla lezi noma imbatho leli elichoko ukuthi sekamhlobo bani. Awumbuzi nakavela lapha, kunezinto ezichoko ukuthi njengoba nakanje sekathethwe, especially khulukhulu na ubona idzila umuntu ongakendi kuhle kosangayigcoki, ngoba ukuthi igcokwa uma usowendile. Then uyambona makanje kusho khona ukuthi imbatho lakho leli lisho ukuthi sengithethwe emzini, angisekho ebuntazaneni. Yiyo indlela isikhethu esichaza ngakhona imvelaphi yethu yembatho. Nasi gidako thina amaNdebele kunezinto esizisebenzisako njengale ugidwa ngayo emaNdebeleni, isafana nale. And then bese lokhu mahapa esiwahlobisako naku neminyanya noma imitshato siyibeke emathendeni. And then bese lokhu kuyimadi ngisebenzisana nabantu baseSwazini, ngiyayi-order and then bese ngiyifake ibhande la icadi. So ngamanye amagama ngihlanganisa into ezithu bese kuphumele imadi le. Uma seyiphelele bese babeka etafuleni itable ma-underplates omimati, bese lezi lama decorations lawo ngiyowagwala makanje ngiwathola komunye ubaba ubuya eZimbabwe basithengisela wona bese thina siyawagwala. Enye nenye into na uyitholako uyihlanganisa noma uyenza ngendlela le ezokuphuma ibe yilento wena oyifunako, bese uyoyisebenzisa bese uyoyithengisa. Yeah, ikhampani yami njengoba sengitshile ekuthomeni ukuthi ngiregistered isemthethweni. Iyatholakala ke lapha uma uya ku page lami kukhanyisana bomma trading,
noma ungene ngoChristina Twala, and then ku Facebook ngiyo ikhanyisani bomma, then bese ku WhatsApp iyatholakala. Then ama contact number wami noma ama contact number we company is 082 7517 894, o ungathinda yena treasurer wami uKhanyisile Twala. Use university ke njengamanje, kodwa nje akunankinga lokho, uyamfonela uyamkhulumisa, is 072 3761. So konke kukhona ku social media ongakuthola. Kubabukeli bethu ke bonke ke ngithanda ukuthokoza lesi sikhathi sokuthi sikhulumisane noma ngilethe lokhu nikulalele nikuzwe, and then ngifisa kwangathi uNkulunkulu angasiza iSouth Africa yonke. And abazali babakhulu bagcugcuzela abantwana babe nesandla nabo ukuthi kusasa azokwazi ukuthi ngingomunye nami engikwazi ukubuza ukusho ukuthi le iproduct yami, njengoba nami abantwana benu bayi product, nani yenzani ukuthi sibambisaneni, umzali nomntwana nalo amfundisako, sonke senzele South Africa yethu. Singathi iSouth Africa yethu iyasinga, asiphakameni, ifuna thina nabantu bethu abatsha. Thengelana abantwana amafoni right akhambelana nesikhathi lesanje, ngoba iSocial media kuyindlela la kuhlangana khona, kuyindlela la ibusiness lethu likhamba khona. Ngiyathokoza. uNkulunkulu noma uZimu anibusise.